Nongere mbasuhuze mbabwira ngo mukomere mukomere mukomere. Mumeze mute se? Ekipe rero ya Chelsea ikomeje kubabaza abakunzi bayo, igihe rwose Chelsea igezemo kugira ngo ibashe kwerekana ko ari ikipe nkuru, ari ikipe nkuru ikomeye mu Bwongereza, ahubwo nicyo gihe iza igatenguha abantu bayo. Kuri ubu ngubu Chelsea ni ikipe ya gatandatu mu Bwongereza, mu mikino nibura 5 iheruka imaze kunganyamo 2, itsinda 2, itsindwa 1. Wenda wavuga ngo ntabwo ari resultat mbi, ariko ni resultat mbi yenda ku ikipe nka Chelsea. Wenda wavuga ntabwo ari resultat mbi ku ikipe nka Tottenham, ariko ni resultat mbi ku ikipe nka Chelsea bitewe n'icyerekezo ifite, bitewe n'icyerekezo abafana bayo bayibonagamo yakagombye kuba irimo aka kanya. Ubu Chelsea ni ikipe twakabaye tubara yuko ubu ngubu yakaba iri ku mwanya nibura wa gatatu. Yakaba iri ku mwanya wa gatatu kuko ikipe ya Nottingham Forest iri ku mwanya wa gatatu imaze gutakaza imikino 2 yikurikiranye. Ubu ngubu ifite amanota 57 niyo ifite. Chelsea rero ku manota 54 ifite, wongeyeho amanota 4 yakabaye yarabonye muri no mikino 2 yatakaje, yakaba ifite amanota 58, ikaba ari iya kabiri. Ariko byose Enzo Maresca yarabyangije. Guhera ku mukino wa Brentford, umukino wa Brentford, Maresca urabizi ko Brentford ni ikipe ikomeye, ni ikipe mu Bwongereza buri kipe yose ijya gukina nayo ifite ubwoba yuko iri butakaze. Noneho urifashe ugiye gukina n'ikipe nka Brentford, ufashe ikipe yawe ya kabiri ukinisha muri Conference League, niyo ujyanyeyo usize umukinnyi nka Cole Palmer, Nicholas Jackson, ubezi neza ko ari bo bakinnyi bawe beza ufite, ubashyize hanze. None se urambwira ko wazagira muri Big 4 gute? Uretse na Big 4, nubwo wazagira no kuri finale y'igikombe runaka, urumva wagitsinda se? Urinde gute utagira ishyaka, udagira winning mentality muri wowe, utagira ishyaka ryo gutsinda, umenye ikipe uri gutoza ko ari Chelsea, ikipe uri gutoza ko atari Leicester City rwana no kutamanuka. Wambwira nk'iriya match Chelsea yanganyije na equipe ya Brentford ibitego 0-0, ubusa ku busa, ari amanota 2 ni Enzo Maresca wayatakaje. Niwe watumye Chelsea itakaza ariya manota, kuko yafata abakinnyi be beza akabanza muri iriya match, iriya equipe ya Brentford yari kuyitsinda ku kibi n'ikiza. Reba ino match ejo Enzo Maresca yanganyije Ipswich Town. Ipswich Town ni equipe, ntabwo ari equipe ikomeye, ariko ni equipe no muri match ale, ni equipe yatsinze Chelsea ibitego 2-0, ibitego byo ku contre attaque, ibitego bya Delap noneho nejo bundi ntiyari yanabanjemo. Urumva ntiyari yabanjemo, arabizi neza ko ikipe yagutsinze, none ufashe right back wawe mwiza ugufasha kwataka, umushyize hanze, ushyize mu defenseur. Abo ba defenseur ugiye gukina bose ntabiki, mu gihe uzi neza ko ushaka kwataka, ushaka igitego. Ufashe Trevor Chalobah umushyize kuri kabiri, usize James Reyes kuri bench, usize ndetse na Mauro Gusto kuri bench. Abantu benshi bakavuga ngo oya, ngo abagira ngo akinishe ngo Marc Cucurella ngo nka invented, ngo amukinishe ngo agaruka muri mediane, ngo gufasha ngo Moise Caicedo ngo nk'aba holding midfielders, ngo kugira ngo atume ngo Enzo Fernandez ngo yegera imbere, ngo afashe muri attack, noneho ngo batake ngo ari batandatu, ngo ari batanu. Yes, ibyo ndabyumva. None se igitego cya mbere cyavuye, igitego cya mbere ntabwo cyanyuze ku ruhande Marc Cucurella akinaho, kubera ko yagiye kwikinira muri mediane. Simwakibonye? Bateye contre attaque, banyura muri vide, Marc Cucurella aba yasize ku ruhande, yagiye muri mediane, birangira umutipe ateye centre muri box, igitego kijyamo kubera ubuswa bwa Colwill, Levi Colwill, kutamenya ko ari umudefenseri, ndetse n'ubuswa bwa Enzo Maresca nk'umutoza, bwatumye iriya espace yo ku mwanya wa nimero 3 uba vide, kubera ko inventinga cyangwa se kuza kuvana uriya mwanya akawuvanamo Marc Cucurella akamugarura muri mediane, nkaho yakamurekeye ku mwanya akinaho, akina ibintu bisanzwe. Kuki ushaka kwihenda uzana ubwenge bwinshi ku ikipe itanakomeye? Ira ntabwo ari finale ya Champions League, ni Ipswich Town mugiye gukina, ntabwo ari Real Madrid ngo uhindure tactique za danger zirenze. Ariko Enzo Maresca abantu babizi neza, akiri no muri Leicester City mu cyiciro cya kabiri, urabizi ko yazamukanye n'ino kipe ya Ipswich Town. McKenna uriya mutozo wa Nuza Ipswich Town ariwe McKenna. Enzo Maresca ntabwo yigeze amutsinda mu cyiciro cya kabiri, nabwo n'ubundi ntabwo yigeze amutsinda. Bivuze iki?
bivuze ko uno mutoza Enzo Maresca hari abatoza atazigera atsinda mu buzima bwe, harimo abatoza nka ba Mikel Arteta, abatoza nka ba Pep Guardiola, abatoza nka bariya ba Makena nyine bazi kwanaliza umukino kuva kuri munota wa mbere kugera ku wa nyuma. Bari abatoza ntabwo Enzo Maresca kubatsinda bizagorana. Bari abatoza nyine b'abatakitisiye bashobora guhindura formation mu kibuga, ntabwo Enzo Maresca ibyo bintu ntabwo bishoboye. Urumva, Enzo Maresca ni umutoza njyewe ntabwo mushyigikiye, nubwo ntakishimira yuko Chelsea mwirukana, kuko nanone ntabwo Chelsea yazahora muri ibyo bintu byo kwirukana abatoza buri munsi, ngo yirukana abatoza buri munsi, yirukana abatoza. Ariko uribaza, Chelsea yigeze kuba iya kabiri muri shampiyona, abanyamakuru bakajya bamubaza se uri kurwanira igikombe, ngo hoya ntabwo turi kurwanira igikombe. How nibwo tutarwanira igikombe? Uri muri shampiyona uri kurwanira iki se? Ngo twebwe ngo ngo twebwe ngo turi gukina kugira ngo tubone resulta gusa, ngo nta bindi, ngo ibindi byo ngo tuzareba kuko tuzasoza. Gutese ugomba gushyira ishyaka mu bakinnyi bawe, nubwo iyo shampiyona utayibona, ariko nibura abakinnyi bakajya bajya mu kibuga bumva ko hari icyo bari kurwana. None se nurangiza kubwira abari abakinnyi bafite imyaka 19, 24 ni abana man, ni abana. Rero iyo bavanyemo izo confidence ukabereka ko batsindwa ntacyo bitwaye, n'ubundi nta buyobozi ntacyo buri bubabaze, ese babarwana n'iki? Bakora uko bashoboye nyine, bakora uko bashatse, batsinde cyangwa batsindwe, it's up to you. Ibyo abafana ntabwo bibareba, iby'ubuyobozi ntibareba, kuko ntabwo bigeze babatuma ngo myanya ine nta gikombe babatumye. Aho nyumvira umutoza Chelsea ifite kugeza ubu ngubu. Uwo niwo mutoza Chelsea ifite, umutoza udafite ambition, umutoza udafite winning mentality muri we. Jose Mourinho niwe wigeze kuvuga ngo iyi kipe nkuru itangiye kugitsindwa, umutoza cyangwa se abayobozi bayo bakaza bakavuga ngo nubwo twatsinzwe ariko twitwaye neza, twakareye amashanse menshi, twakinnye neza. Yaravuze mu Jose Mourinho, aravuga ati aho ngaho ni ikipe nkuru iva ku kwitwa ikipe nkuru ikitwa ikipe ntoya, ikaba ikipe ntoya. Kuvuga ngo wakinnye neza, ngo washikariye amashanse menshi, ngo wageze muri box inshuro nyinshi, ariko se resulta ni izi 0, ucyuye inota rimwe, ucyuye inota 0. Amanota 4 yakaba yakugeza ku mwanya wa gatatu, ukaba uri gusatira ikipe ya Arsenal iri ku mwanya wa kabiri, urayatakaje hejuru ya ekipe ya Brentford na ekipe ya Ipswich Town iri kurwana na relegation zone. None se mu mikino ingahe isigaye kusigaranyemo Manchester United, ugasigaranamo ekipe nka ugasigaranamo ikipe nka Newcastle, reka ndebe ntuza isigaje, kandeba amakipe Chelsea isigaje gukina nayo muri shampiyona. Gusa ibi yes, urumva, Chelsea isigaje ekipe, isigaje Liverpool, isigaje Manchester United, igasigaza Nottingham Forest, ni nayo kipe bizakina nyuma ya nyuma, igasigazamo Newcastle, igasigazamo Everton. Urumva, Everton ejo bundi yakoreye ibice Arsenal, sibanganyije, isigajemo Newcastle ni yakanga isi ya 4, isigajemo Nottingham Forest si ya gatatu, isigajemo Manchester United, si derby ya danger, nubwo yenda izaba yadusuye, naho mbwira isigajemo na Liverpool nayo izaba yasuye Chelsea. Gusa urambwira ngo ahangaha noneho Chelsea ntizakura amanota ayinjiza muri Big 4, Newcastle, Everton, Nottingham Forest, Manchester United na Liverpool. Aya makipe ni amakipe akomeye Chelsea uretse n'ubu no muri are ntabwo yigeze ayatsinda, kandi icyo gihe nibwo Chelsea yari iri muri forme itsinda ibitego byinshi. None se ubu ngubu nibwo izayatsinda? Ubuse abafana ba Chelsea twiyakire yuko na Europa kuyibona noneho bishobora kuzagora, na Europa bishobora kugorana bitewe na resulta, bitewe n'umutoza wa fake. Ubuse wambwira ngo
wambwira ngo ni iki umutoza nka Enzo Maresca yakoze kuva yaza muri Chelsea cyatuma umugirira icyizere uvuga ati umutoza nyamara nubwo ameze gutya ariko hari ibintu byiza yadukoreye kuva yaza, reka twizere process. Muribuka Pochettino ukuntu yarangije sezo umwaka ushize, yatangiye nabi ariko uko sezo igenda izamuka, Chelsea igenda izamuka, yaturutse ku mwanya wa 12 araza arangiza ku mwanya wa 6. Byashobokaga yuko na Chelsea yakabaye ubu ngubu iri gukina Europa League, ariko kubera ko Manchester United yahise itwara uwo mwanya birangiza Chelsea igiye muri Conference League. N'ubu ngubu bishobora no kwiba ko Chelsea ishobora kurangiza mu myanya ya Europa League, ariko Manchester United yatwara Champions, ishobora kurangiza mu myanya yenda mu mwanya wa 5 n'urugero. Manchester United igatwara wenda igatwara Europa League. Kuko uyu muntu atwaye Europa League ahita atsindira umwanya wo gukina Champions League ako kanya. Kandi ntabwo mbona Premier League yemererwa gusora amakipe 6 muri Champions League. Automatically Chelsea yahita droppinga muri Europa League. Urumva rero ngo ni ikibazo. Manchester United yaba ibaye igitambamye kuri Chelsea imyaka nk'ibiri ikurikirana. Ngo mbona nabyo bigoye kubona umwanya wa 5 kuri Chelsea, biragoye wenda birashoboka. None se Pochettino yafashe umuzamu Robert Sanchez urabizi ko rwose ibitego byinshi Chelsea itsindwa, amanota Chelsea yagiye itakaza amanota menshi kubera Robert Sanchez. Enzo Maresca araza muri Chelsea ati umuzamu wanjye nimero yanjye ya mbere ni Robert Sanchez, kandi Pochettino yari yaramaze kubona ko Robert Sanchez ari ikibazo muri Chelsea, arangije aramudropinga azanamo Petrovic mu kibuga amugira nimero ya mbere nk'umuzamu nimero ya mbere muri Chelsea. Pochettino arangije araza aravuga ati no, uyu muzamu simukeneye, njye nkeneye Robert Sanchez mu izamu. Petrovic baramutije muri Strasbourg, none ubu Strasbourg iri kurwana no kugira ngo ibone umwanya wa Champions League. Ikipe y'abana batarengeje imyaka 23 ubu ngubu muri Ligue A niyo kipe nziza. Umuzamu Petrovic ni umuzamu mwiza muri Ligue A, nta wumuzi imbere, ni umuzamu mwiza muri Ligue A. Umuzamu Enzo Maresca yanze, ubu ngubu niyo muzamu mwiza uyoboye Ligue A. Urumva ikindi Pochettino yaraje afata Marc Cucurella amugira umukinnyi w'igitangaza, isi yose iramubona, birangira nagiye mu ikipe y'igihugu aranaderivaringa kugeza watwaye Euro, ikipe y'igihugu ya Espagne. Kugira ngo Marc Cucurella amagarwe mu ikipe y'igihugu ya Espagne ni ukubera ko Pochettino yaramugize umu fullback mwiza, byaba na ngombwa akamwinvetinga yenda akamushyira muri mediane bitewe na adversaire bagiye gukina, ariko ubundi Marc Cucurella yari umu fullback mwiza. Aragenda binyamaswa Marc Cucurella binyamaswa, izo forme arazikomezanya kugeza zirangiye, anazijyana muri equipe nationale, equipe ya Espagne, batwara Euro. Performance ya danger, performance nziza za Marc Cucurella zituma Espagne itwara Euro. None Marc Cucurella ari he? Cucurella yatangiye gukina nyine yabaye umuntu usanzwe. Kubwa Maresca yabaye umukinnyi usanzwe, yego n'umukinnyi mwiza, ariko nyine yabaye average play, ntabwo ari kiri beast nk'ubwo ushize kuntu yari ameze kubwa Pochettino. Yaraje ibintu Marc Cucurella yakinaga akanabikina neza byo kuba invented, ahubwo araje arangiza bishyiramo Marco Gusto biragenda biramucanga. None ubu ngubu Gusto twaramwibagiwe. Gusto wejo bundi muri sezi ishize muramuzi uburyo yari ameze. Nta nubwo twari abafana ba Chelsea n'abantu kunze umupira muri rusange bari baribagiwe yuko umukinnyi bitwa James Reese aba muri Chelsea, kubera ko Mauro Gusto yitwaye neza kuri uriya mwanya nimero 2, aragenda yitwara neza, arahafata fresh, akajya defanda, akamanuka akataka, agafasha kwataka, ariko ari umu right back. Yari umu right back akakina ruhande rwo kugarira imbere kuri 2, akamenya ngo ni gukina kuri 2. None nureba neza Mauro Gusto ashobora kuba amaze gukina imyanya irenga nk'itanu mu ikipe ya Chelsea, kubera kumuhinduriraho amataktike. Umwana yaragiye aba rezi, arabura ubu ngubu niyo mukinnyi mubi dufite mu ikipe ya Chelsea. Kubera iki? Kubera Enzo Maresca. Mauro Gusto muramuzi simumuzi? Mauro Gusto yaragiye amuhinduramo ikindi kintu umuntu wese atapfa kumenya. Mauro Gusto ubu ngubu niwe ukora amakosa, niwe utakizi kudefanda, niwe utakizi gutera santere. Bese nawe ubwe ajya mu kibuga atazi ngo agiye gukora iki. Urumva Pochettino yari yaramutweretse nk'umwana w'ahazaza heza, umukinnyi mwiza, none su reka da yarabuze. Urumva Moise Caicedo
urabiza akiza kuntu abantu bamutuga ariko sezo yagiye kurangira Moizo Caicedo ari beast, ari inyamaswa. Yego n'ubu ngubu niyo mukiri mwiza dufite, ariko yakabaye akora ibirenze. Ariko Enzo Maresca ubona nyine atafite tactique, ubona atazi mbese ibintu ari gupanga mu equipe, ubona atazi ngo ni ibiki bigezweho ku match tugeze ku minota 80 dukora iki. Ukabona se ikipe tugomba kuyitsinda no munsi, aragiye yifatira abana abaheri bazana, ukabona remplaçant makoze, ukavuga se umugabo ashaka gutsinda cyangwa hari umuntu wamubujije kujya atsinda match z'ingenzi. Ya match y'ingenzi yakagombye gutanga amanota atagira ikintu asobanura, ahubwo niyo akora ibintu ukibaza uko bigenze bikakuyobera. Kole Paloma twaramubuze, abantu batangiye kujya bamwita ngo one man season. Kubera iki? Uribuka imibare yari afite sezi ishize. Yego n'ubu ngubu ntabwo afite imibare mibi, ariko uribuka ko igihe ejo bundi atanga assist, uzi igihe yaraherukira gutanga assist, yari amaze nka match nk'umunani muri Premier League, nta gitego nta assist. Abantu bakavuga ngo nukubera ngo Nicolas Jackson yavunitse. Nese na mbere yuko Nicolas Jackson avunika, Kole Paloma bakinye hafi nk'imikino 4 cyangwa 3, bakinanye nk'imikino nk'itatu, nta kintu amara. Kuva kuri match ya Everton ukaza ukagera ubwo ndavahera muri are mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, guhera kuri match ya Everton ukaza kuri Fulham, ukaza kuri za Ipswich Town, ugakomeza ukaza byari byaramucanze. Kole Paloma aragenda arabura. Kubera iki? Kubera uburyo bamukinishamo, baramudropinga bakamuzana inyuma mu bintu byo inyuma kwa Enzo Fernandez, ugasanga bari gukina bameze nk'abarebana gutya. Kandi Kole Paloma aba mwiza iyo ari inyuma y'umwataka cyangwa yenda ukamucisha no ku ruhande rwa Baneto baba bari gukinaho. Ariko se n'umwima amahirwe yo kugera inyuma kuri box uramubura. Enzo Maresca na n'ubu se zirinze irangira ataragira 11. Abaheraho nabo Pochettino yasize. Enzo Maresca kugira abakinyi 11 byaramunaniye. Buri match yose abafite abakinyi, umukinyi araza agaperforminga none neza, kuri match ikurikiye akamukuramo. Kibaze yamukuriyemo iki? Rese James amaze iminsi yitwara neza, Mauro Gusto arahari, kuki umukuramo ukazana Trovo Charobo kumushyira kuri kabiri, kandi Charobo akina mu mwanya wo hagati muri defense. Uramujyanira iki kuri kabiri ufite aba right back kuri bench? Why? Kubera iki? Chelsea ifite umutoza utari kuri calibre yo gutoza equipe ya Chelsea. Wenda azamenyera, hari abo twaganiraga bakambwira Jurgen Klopp akiza muri Liverpool yabaye wa 8, ariko agenda yiyubaka gake. Undi ati Michael Arteta akiza muri Arsenal yabaye wa 8, agenda yizamura gake. None se Arsenal yako yihereye ku mwanya wa 8, nese ubu ni yakangaye, ni ya kabiri. Bimaze iki? Itwara igikombe. Tumushimira iki? Kuko yatwaye FA Cup. Nese ushaka Chelsea naye ibe nka Arsenal imara imyaka 5 ibi ya kabiri. Ibyo nibyo mushaka? Nibyo mushaka? How? Chelsea is not Arsenal. Chelsea is not Liverpool. Chelsea ni Chelsea, Liverpool ni Liverpool, na Arsenal ni Arsenal. Chelsea ni ikipe ujyamo ukinira uvuga ati ntwari igikombe. Nabari abakinyi bose impamvu bagiye baza bakemera kuza muri Chelsea, Caicedo bakanga Liverpool bakaza muri Chelsea, nuko bari bazi ko muri Chelsea ari ahantu ujya ukabuzi neza ko umwaka umwe uwa kabiri ugomba gutwara igikombe. Niba rero iyo mentality itangiye gutakara, bivuze ko nyine Chelsea yabaye indi kipe. Abafana ba Chelsea mwiyakire, mumenye ikipe muri gufana iyo ari yo, mumenye yuko yahinduye imico n'imyitwarire n'imimerere. Urumva? Nese wambwira ikintu Enzo Maresca yimprovinze mu ikipe kuva yahagera? Umwaka sushize, season ntishize. Umwaka ntushize. Nese urambwira nk'amakipe ari muri Europa League kuntu urwego akinaho, urambwira Enzo Maresca ubu ngubu iyo ba Chelsea ikina muri Europa League twakabaye tukirimo? Ntabwo twakabaye baradusezereye. Seriously bakabaye baradusezereye. Izo ni prediction zanjye, ariko nkurikije n'ibyo mbona. Gusa ngiye mbona rwose Enzo Maresca ari ku rwego rwo hasi cyane. Ubuyobozi bwa equipe ya Chelsea bwabonye abatoza babiri beza mbere yuko bajya muri FC Barcelona ndetse no muri Paris Saint-Germain, harimo Hans Flick ndetse na Luis Enrique. Luis Enrique ubwe niyo wandikiye equipe ya Chelsea isaba akazi. Equipe ya Chelsea imwima akazi. Yamwimye akazi kubera iki? Kubera ko atari yes man.
kubera ko atari ba bantu ubwira ikintu bavuge ngo yes ndiya fandi. Luis Enrique arakopoza igitekerezo cye mukadiringa mugafata umwanzuro mufatanyije. Ariko Enzo Maresca ikigaragara cyo ni wa muntu babwira ati Enzo Maresca mu gitondo ukore gutya na gutya ati yego boss. Chelsea ni urwego ugeze. Reka ndekera aho nshobora kuvuga ngatinda, ariko nyine reka dutegereze icyo Sezituru iduhishiye mu mikino isigaye, reka turebe ko bizarangira. Reka twizere ko wenda azisubiraho akabasha gukora cyane, akabasha kuba yabona amanota, ntazongere kujya yitwaza abafana ngo nibo batumye atsindwa, ngo batutse abafana, ngo babuinze abakinnyi batuma bacika intege ngo baratsindwa. Umubaza umuntu w'umutoza ujya imbere y'itangazamakuru ngo abafana biwe nibo batumye atsindwa, imagine. Birababaje kabisa.